Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang bikin ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang bikin ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang bikin ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
pantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tusing ada nak sedih Ruabineda setata medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngemangi sang yang widi pasti ngicen lebih yang dah menulungi nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Jangan percaya jak balian di gitu-gitu, nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan buka tutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga sekancang nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan buka tutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga sekancang nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing ngidang ngurup ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketrutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirebeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal
maneh kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Rasa petang pejalan beli, kalau ngingetang ragan adi. Kerasa pak jodi mata, kewala sayangnya kitin. Kudang tiban beli ke kene, starter mendep sing pesumunying. Pahit bangkong kemu mai serta tengalah. Ada jelek nih, ada melane, anaknya menyacadin beli. Untuk sing dadi halangan, ulian beli kuku ken janji. Raga pada mertunangan, pada ngelah rasa cemburu. Tunangan pedidi, nusukin uli duri, liwat belok beli dadi anak muani. Uling pidan beli sing nawang, besar saya di nyakitin beli ngelidin engkebin dia beli ini. Nyelek-nyelek yang beli di duri, nyagutin ngupinin di kuping beli ini. Mula belok beli dadi anak muani. Ada jelek nih, ada melane, anaknya menyacadin beli. Untuk sing dadi halangan, ulian beli kuku ken janji. Raga pada mertunangan, pada ngelah rasa cemburu. Tunangan pedidi, nusukin uli duri, liwat belok beli dadi anak muani. Uling pidan beli sing nawang, besar saya di nyakitin beli ngelidin engkebin dia beli ini. Nyelek-nyelek yang beli di duri, nyagutin ngupinin di kuping beli ini. Uling pidan beli sing nawang, besar saya di nyakitin beli ngelidin engkebin dia beli ini. Nyelek-nyelek yang beli di duri, nyagutin ngupinin di kuping beli ini. Timpal apa timpal, sesahi ajak melali. Mula belok beli dadi anak muani.
bibe beli lumpuh tak beli kesemutan sing ngidang memunyi sing lemah sing peteng ilmu yak beli ngemel-mel starte nyelekang beli selesai emosi beli mula daki tadi anak wani ilom rasa jijik ngajak beli alian beli di sisi wana ket awai kejokan pis ngajak lu melali doang gonan lasan pedang lo megadi ilo cara gang singe melingser meguyang melisa dinada pisaga lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih tu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi beli mula daki dari anak wani ilo merasa jijik ngajak beli alian beli di sisi wana ket awai kejokan pis ngajak lo melali doang gonan lasan pedang lo megadi ilo cara gang singe melingser meguyang melisa dinada pisaga lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih tu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih tu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi
Sing telah nepukin unduh uli truna kanti jani berdua duga setiang nutruna seken madan matunangan yen sing keplai ben keplai bang timpal melah ne jani kaden sing winter pukin di subane tiang keluarga gegodan sing ilang-ilang ulian ada ne ketiga perhatian ne lebihan ngai ade nyaman korban pahlawan tiang jani kemasin kalian kurenan korban pahlawan ulian adi raseman sayang lebihan sakit rasa beli hati ne benyalatik bukan mepecut dur bedik-dik jani kaden sing winter pukin di subane tiang keluarga gegodan sing ilang-ilang ulian ada ne ketiga perhatian ne lebihan ngai ade nyaman korban pahlawan tiang jani kemasin kalian kurenan korban pahlawan ulian adi raseman sayang lebihan sakit rasa beli hati ne benyalatik bukan mepecut dur bedik-dik korban pahlawan tiang jani kemasin kalian kurenan korban pahlawan ulian adi perasaman sayang lebihan sakit rasa beli hati ne benyalatik bukan mepecut dur medik-dik bukan mepecut
motor metik-tik. Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk dia tepukin tiang blingaja adi mekuranan bepasitain meuyutan cara meong ngajak cicing jadi memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepetang ngai iraga memanas kemasin raga mepalasan Pele besek dadi siu Ulian munyi uog raga di kalangan Kupingi bal-balan Kai tu sing enak makan Lemah pedang Digoban nganahan Sing demak kejang lo anak muani belan dini ditu memitra he orang ilo tu sing demak kejang lo anak muani bengkong lemane makuli padang melali anggon ngilang anginmu Yen ada ngomongan Yen ada ngiriang Debah sangat sepedang Nyai iraga memanas Memasin raga mepalasan Pele besek dadi siu Ulian munyi uog raga di kalangan Kupingi bal-balan Ngai tu sing enak makan Lemah petang Digoban nganahan Tu sing demak kejang lo anak muani belan dini ditu memitra ne orang ilo tu sing demak kejang lo anak muani bengkong lemane makuli pedang ne melali anggon ngilang anginmu sing demak kejang lo
Anak mani bela dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jama kejang lo anak mani pengko lemane mekuli padang ne melali anggon ngilang anginu Nepuk mobil mewah di jalanan nake ngaden nengelasing tain kuangan makane di restoran hidup sing ada beban sing tawang kidat nih bemepudutan kanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi yen dadi tunas mekejang nolak dadi naktiwan jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugih apedik yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan uyah jahe jemakang dogo sokang pasti lakar ilang yen dadi pebisnis penyakit ne kritis ngubar dokter ngubar balian pemicune 2 penyakit bulanan negang bedik penyakit ne masih cenik gede penyakit nih sakit gede ulian entuk kanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi yen dadi tunas mekejang nolak dadi naktiwan jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugih apedik yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan uyah jahe
wae jemakang dogo sokang pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Melahang malu melajah, bangsa kentawan pedang lemah, pang tusing elah, pang tusing campah, pang tusing paling carleak ojog lemah. Sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu. Merasa genep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan sing ngaju were nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kale, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman, mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng, apa ngena paling aing, saru tetek kelawan sedeng, sing nawang bebedak poleng, tuturne paling aing, apa ngena paling wanin, bani negat di pengulung sedre, ngundang sekala skala, melahan mandra belikat bicara, langsingkan di pesu berduga, bani negat di pengulung sedre, ngundang sekala skala, melahan mantra pelikat bicara, langsingkan tipe sudodoga.
kelawan bisa Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanit Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala miskala Melaan mandre pelikat puncara Rangsingkan tipe subeduga Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala miskala Melaan mandre pelikat puncara Rangsingkan tipe subeduga Cotek sambungin layu Mekejang kotek tutur ngelantur Nuturang empukan milu Nuturang suargan jag paling tahu Netiang buka mebalik wayang Nenuturang cupa ke suarga Satwa-satwara ada Konden karuan saja sebatas order Apang enyak ada kanda Pengenahne paling bisa Yen mula saja demennya dua Lan satwa yang apa nesakan ada Suut monto megarang empugan Suut nyatuang suarga Beswayayan beserem raik Yen ento terus budang badingan Panesakan kena hang jani Apa nilai kerjakan buin mani Pangedusing
tutur ngelantur hidup mati depang widine ngatur. Satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kande pengenahne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem rai yen ento terus budang badingan ane sekan kena hangjani apa nilai kerjakan buin mani pangedusin Jek peragan itu Bang Gibran Mas warga kerjakan manis yang ada hidup mati depang widine ngatur. Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakye ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakye ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakye ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan